کوئی بھی مولوی ما سان ڳالھائے جيڪڏهن ثابت ڪري ڏي آل بیت ته لک روپيو انعام ڏيندو ماس اسٽيج تي ماڻ بي چوا تو مجمع میں نٿا سمجھو گا سب ڳالھايو یار سمجھو تھا نا نہ آل بیت میں نہ علی سائیں نہ حسن سائیں نہ حسین سائیں آل بیت یہ نہ تھو وری ہے چوتھی پیڑھی کا تھا بے حیا کے شرم نہ ہے جے وری لکھ روپے جو اعلان کیو آ تما چیلنج تھو کیا تو سا کو مناظرو کندو ارے تو کہ لکھ روپے چھٹی آ تو لکھ روپے وری گھر نہ پہنچے میں رکھو رگو تو میدان میں آ تے منٹ میں تو ڈانگی تھا گھمایا اسا کے لکھ دی ضرورت ہی کان ہے کا یہ تمام ٹکٹ ڈیندہ ہو اے ماڻهن کي ٻڌائيندا ہو ته اسان اعلان ٿا ڪيون پيا یہ لکھن جا ڌوڪا ٻين کي وڃي ڏي رڳو میدان ۾ اچي کسا ڳالهائي ته صحيح خبر پئجي وڃي اسان تو قرآن حديث ۾ ثابت ٿا ڪيون ته حسنين كريمين اهل بيت آهن چو اهل بيت جي دشمن تي لعنت آنے جو اهل بيت جي دشمن تي یہ اہل بیت کے دشمنوں تے لعنت آ جيڪو حسن حسين جو ہے جوان کي نبی جي بچن ماں کਢي ڇڏي جيڪي خدا جو حیا ناهي خدا جي رسول جو حیا ناهي تے حسن حسين جو ڪهڙو حیا ٿي